kani ka jing yakin administrasi hakaba we local nang isya so hindi ya katuk issue kala dong ka jing solve mo kala dong jing sub ni hindi menen pedel jaga ki one visit business ni hindi kawai ngapa ban ong bak kumba pi aktif ki ba mentar ki ini sarkar ba aktif ke samat ke Meghalaya ki dan hap deng kajing yakren ban pendek yo putusan te hakaba ya de kata ni kepat ki real ba keno yo noru sen kemde ban kan perbu ane ban kumta ke ban wan sikini ki jaka border area lem da jintip jong namar ba kani ka penlong tension hang ni ki jai ban rew ki dan lai jai ban rew lada wan tang iwe ni ki jai ban rew shani te kan penwan ni wan ra kata jing yak flut ma ki wan ki la le no jai ki rew jong i ba shong shani kata pihak ni perkat kitu iban shong mentah shong sier tu namar kini kila aset ke giat te hendreng ila ya kran ya kata ni ong ba patient ni ngimlong man ibu ya ne giat hang ni hendreng ki ru ong ba kani ru kin happen ben namar ba ki ru ki breu jong ki shong sier te ki breu jong ru shong sier breu jong ki ru shong sier kani gade ka situation ka basisha ka ba da ka jingman jong ni kami kha ka pen shong sier ya baro ardia te ni kerpat ya baro ki mungkin so ha hai ni po ki ailat ka sarkar kan ya keren bani pendek yang ni put usam kani kamdi ke jing baklan ke jing ke bajaman nin mencis ni mo ka ni ke jing put usam kala jam tala na do bastang state te kan simpor ki te ngak kerpat ya baro ki nong one page ni one small lem ni kinda sngo bahaban sangi aswa ni kapon ap hadu bakan da pendek ke sarkar dala da pendek sarkar kata sila ban sawan visit ni kisal la ban le kano ndrei sngo bah wat wan namar ba kejing wan jong pi kendet ke pen sier pen shong sier ki nong shong shani di ai ba ki ni ki shnong khat khash nong ni ai kin long ki ba ni shong shong san di kadan ki hagan ko no shnong kadan ki jing shong shong sier ha ka ba ki dan ki kam jong ki bashim kabu ki ba le ki kam sneo kam khayi kita ki kam khayi mati kita ki local ki magi south to local yim dai ban wan interfere nang na ba nang ba kata ko wei ru kalong ba kumbang insu ong hang ni kalong ba ni dai ban buram na mi gitu ki ba sini nangle tum reporter hoi pen neli phanang karju la pen klarda kalam kachini ya phan nangle tum neli phanang karju aphan nangle tum phan suri kardom pilo neli men longsing be neli kido murak klase labang so alam tumi dik pen cenglok tumi la pen pini ladak munit ke cingrum nangko lake Meghalaya hui pen wang mesen si SP tum kadu wang si ladak output bang hini areng su alukot la bang hini na tareng su ladak rong akang bura la pen keneli tum kadu pen tak CPU bet unakes seta alang le tum bang si nang tum output dak pen ciu thai nang ipu la get kadu ka vela dak pen lidak apotsi la serat tum ta nengi punglo rata nengi tilo la pen nakola am duklip ko mapukali uthop tumi alang le tum mane gari aperti penang ci yeng det kum troket troksika bagari wang tu pen ladak ke Meghalaya lo unang ka declare ki puke bang lapen sa umat adin outpost bipo pini pengke permanent pulis tum paduyi pulahai alang tum ke wan isu apot se alang tum Meghalaya pen lasu apot se la dakar bianglong ke do mate kadu ko be arak Nepali khasi karbi tum ta dak situ nang koklo ala pen pini ya bangke ala Charles Magar hapu pen ke bang bangke la ke meeting po phan se alang ke bang putang minister pen alang an amat meeting bang dak kali sabuda po mas alang di la dak pen tu dam thelo setara ta tum ke la son top system ya son nang ke tax ke bang le lo bon pu kamang hu pen sa alang li phan ta khang chek lo la thang na ta kai no me hok lo lagi mountain kali kita ini tuh pasti ini kecilnya kan kalau itu 1951 itu juga mereka sudah dijual sohor ini kalau kita ini kita pulang punya jadi kita tangani yang kami itu council kecari itu iya mama tahu sohor itu standar itu ya itu ke kan kita lawan tu nak kita long lagi si sorting kata tu ni tu kita tang di si konsol kita tinggi kita tong kan alam butet kan immediate dapat terus di alam tu tinggi sorting ni non bangke ko yang risi dulu kalau sorting ni jangan tak risi bangke je balong leta ni tu kan pada semua long leta pipi bangke alam ni jangan tak
so think that it's okay BCBC government fund appeal the board the government Assam government puno Meghalaya government puno insam din ben dakara kon padolong ni ego jitu la so border issue ranke insam din ben nang tang sam thek nang ba solve long lalu ni pengorak kontal hello ni kaipir itu am ben insam din te ansong sarkar tu nang both the state government by Kibon. So for long work in the look to that we do not hate. So a lot of things to be in the wrong lot of rapid to be something. But my to do it to run okay. I just not into a long day. It is not to be bang on to get out of it. But it is to do with not to modernity press media for to get along. Uncapable problem so Adim, it's about problem. It's of differences. And underneath the community. Isinong sa lato pagtingfong la tingfong la temporal se dai bang di constituency hini so simandat nekya sorta nituma vota se tuma people so se da milakan par si hekta bang da MDC jada bang ngi da ke ni ko so ke ni vota amani ko se ni bang pura se anemoni malang ni to to sang ni Lagi mau tanya di luar lagi. Lagi dah fry ke dobari untuk dah Chini, they are having dual voters. Amune Meghalaya nata vote do, lakuda vote do. Bikhek ko ini lah subang do. Kalau voter ID nata lagi ini do. Hapu dah jog. Angge hapu MDC hurtangga ekdom hapu si jog do ko jadi. So they are claiming that. টেম্পোরারি আউটপোস্ট দিছিলে সেই আউটপোস্টটো মেঘালয়ৰ মানুহ আহি পেলাই মেঘালয় পুলিচ আহি পেলাই কিবা হ'ল কিবা কাৰণে ইহঁতে ভঙাই পেলাই উলুগুঞ্জি লৈ গ'ল উলুগুঞ্জি লোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা 20-30টা গাড়ী লৈ আহিছে আকৌ মেঘালয়ৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনো আহিছে ইহঁতে আহি পেলাই ইয়াত যি অৱস্থা হৈছে যি হংগামা হৈছে ইয়াত হংগামা হোৱা পিছত আজি ইয়াত প্ৰশাসন আছে কিন্তু সেইবিলাক এনেকা কিমান দিন চলিব আমাৰ গিভ এণ্ড টেক পলিচি এটা কথা কৈ আছে যেতিয়া আমাৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ কৰ্ণাট চাংমা ইয়াতে গিভ এণ্ড টেক পলিচি কৰি পেলাই ইমান হংগামা হৈ আছে কিয় এনেকা হৈ আছে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰ এইটো মেঘালয় যোৱাকালি আমাৰ নিউজত ওলাইছে যে উমলাফেৰ ৰিভি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ওলাইছে কি এইটো ৰিভি ডিষ্ট্ৰিক্ট নেকি এনেকা মেঘালয়ৰ পৰা নিউজ আমি শুনা পাইছোঁ যদিকে আমি CM তুলিৰাম নগা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰটো অতি সোনকালে সুৰক্ষিত কৰি দিয়ক নহলে আমাৰ মানুহ যোৱাকালি আমাৰ গোৰ্খা মানুহ লগাত আমাৰ কাৰি মানুহ হৈ পেলাই আমাৰ মাটি মেঘালয় মানুহটো আমি ৰকা পিছতে আমাৰ প্ৰশাসন আহিছে কিন্তু এনেকা হলে আমি কিমান দিন ৰখিব পাৰিম সেই কাৰণে মই তুলিয়াম ৰঙা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে কি যিমান সোনকালে হওক আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ক অকল নহয় আমাৰ বেৰিগেড ইয়াত উমলাফেৰ থৈছে কিন্তু উমলাফেৰ পৰা করিবমান 10 কিলোমিটাৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ আছে চাউডা হবাং আছে উমৰুটু আছে ইহঁতৰ আমি সেভ কৰিব লাগে সেই কাৰণে মই তুলিয়াম ৰঙা ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়ক আমাৰ সিকিউৰিটি ফোর্স ইয়াত দিয়ক আৰু বৰ্ডাৰ সেভ কৰক we have requested DC Rivoy to see that no people come from that side to here yesterday what occurred over here so that doesn't happen so we discussed on that and we will also maintain our side peace so we have requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated and we discussed about law and order situation.